Okay, menu ya wo hwe me, menu ya ba, menu ya bema. Se wo social media. Wo social media. Na se galamsey na se me ye kosui. Went to me ankasa mu bia na just se bi o mi hu nipa ban wo ye oman mu. Se wo followers, na se went to me anke dia me hu nipa ban wo ye oman mu. Oman ye nyina na eye dia. So what you say? Na se ka hypocrite Ghana for afana ye nyatun. Ukoka no one can say yeah. Yes, where the penny atom. It near the Becca say ye. Anything who social media who the batuo and the system is not working. She yensu, she yensu ankofono, she yensu ni pasano. Nessa who think ha and out to Kumasi and out to Kurkesi. Na sebio wo ofa bi ana wabusuani bi ana wo hu nipa bi so tie krase eye galamsey sensuo no na wo tinkra ha wo nya nsu papa nom na sebio wo mo akura na se ho nya nsu papa nom na wo ti social media ha edem aban no na wo ma ye nkuntia galamsey no mumu no sebio wo da wo dwen galamsey a di galamsey a ban ni abre se excavators a egu forest ho nyina no wa obe soldiers mun twejantum mun hye no dwebe just a ban ni mpese wodi be ye bibia biom like se excavators na ban ni hia for any project bia bebre na aka na ban some betimi ayusu dia ye bibi betimi dia ayusu dia bibi eno nkyira wo se aban ni abre pese otu galamsey na se. So what I say, and when you say a buying on any abre say or two galamsey no ase. Ushe yensu Ghana yensu in class yen yatina classy pen. Yen yatina classy pen. Yen yatina classy pen. Now ushe Ghana yensu pokra work class and crampo crana ne no those days crana need that why no mono. Ne need to say. Enum pokra those days no campo na nsuo no pokra na any te sen ni ena ya sadi chemicals ni anwia ni ehunu ma sadi agum itimi say ya nhwe we nyina support aban no anka ma ye ntu ade ya se emfiri ho a necessary ye de ya hemfo sam ye de ye kase bia we didi we atam ye de ya hemie sam na se ni abusu asam ni hu kro ne ba ne we na na ban ti so we de your connection we de your say na se yakase ye we a just ye dada ye ho se ne otumfo eka no da se be na nyankwada otumfo se tutu eka no na ye dada ye ho ena ahemfo na sabio ahemfo na mo manfo ni mu krofo enu mu nsuo na sei na ye kwetia se munya asase na mudi magalamsey fu ansase na mudi mankofo di tu galamsey na ye kan na nsuo na sei na ye kan na mumu masa fankosua ni ensansa di buru nkofo nua se bi ye didi mu atam no minim se bosom wo ha se mo se bosom wo ha bosom ti nsuo no mu bosom no nsuo bi ya wo na bosom wo ho bosom na ono ti ni nsuo mu ana so oda ni nsuo mu na galamsey fu abetutu na se afiri ho no bosom na anya galamsey fu no hwe ono bosom no wantumi anya galamsey fu no hwe na obi ono ti abrochire na odem ahemfo na moton sase ema ye sensuo na bosom no demu no sa nipa no mumu na mosom abosom no se bi onko ye ni bibi ye Ghana for muma sebio yen youth no sebio muma yen sorry muma yen ma ya dwumu na ho sebio muma yen ma ya dwumu na ho would we call common sense moi common sense avraha bi moshe be say common sense moi bosumu na sebio ya na no mu se ya na no mu bosumu no ye ni mu so mu didansuo nsuo bia wo ne konfo nsuo bia wo ne bosumu na galamsey fo edi nnuro ni chemicals abese nsuo na bosumu no demu no bosumu no wanya galamsey fo ne hwe na momo obi onu ti abrochire na odemu
ahemfo ni binom a wodin saase no ma galamsey fo de sensuo na bosom no demu no ono mom na mo soma no se bosom no koku no ene se bi bosom no so wagimi ene bosom no wagimi se bosom to me trapo ekọ abrochiro kọ ye twin Jonas bibia ene bosom wagimi ene bosom no wagimi se bosom no nim nyansa ada na nsuo na odamu no nsuo na bosom no damu no galamsey fo se nsuo na amu se nsuo no buru nsuo na ni abosom dem no ntumi anya galamsey fo no hweye na obi onu ka se mamfa nsase ne mma galamsey fo be se nsuo no onu mum na musa soma bosom no so kuku no na se bosom no akwa di se adwuma wi ya na se bosom no onyansa owanyansa she oman Ghana yen youth no se yen hunu saade we se sebio yen hu yen yusu ye common sense anhwe saade we ya sebio da frache yesu ye benyini aba batu saade we ya bi yesu ye benyini aba beduhu de enne yen hunu ama ye ma anaye nananum ye ma anaye nananum so eba be eden eba be kasa tia ye anase eba be kasa yanim sese ne ye hunu se yanhwe antutu ye niam yie yen amaburu na daachi yeso ye benyini ye behu de ekoso ya yeso ye behu ya breso ama ye ma so be kasa tia ye wa wunsuo na wa bosom na wo som no demu na ye nsuo no bosom no nsuo no bosom no mahwe ama nkofa sensuo no mahwe ama nkofo de galamsey ya sensuo no se mo amose bosom ho ha galamsey fo sensuo na bosom no demu no man ka hwe ankyere galamsey fo man buru galamsey fo nua omo ye galamsey na amu sensuo no man buru omo nua na mom de ono ka se wo ya hemfo na wahwe ama ukrom nsuo ya sei na ana wo de asase ama ukrom galamsey fo ama ye se wa asase ni ukwaye ni nsuo a no sebio ono ka kasa fine no ho no ono mom na mo buru ne nua na se ye dada ye ho na se ntokwa aban kunni ade nyina no sebio ahemfo ni mu binumu entan aban chi sramo mama se me bedidi obi atam na mum followers ayenso ye wo no awase yeso tumi di kasa na sebio obi ti akire na se asam wa yekoso wo man mu no se onya no ho ntiase ana se ntawantawa ekoso no se onu so ehu emu yie na se bia onu so ekoma na no so ana se bia onu so koto anamon bia na bia kwakotia obi nti mesremo ye nananom uyo hene na wo kuro bi so na sebio wumfa wasase ma galamsey fo nanso wunsu asai which means obi because nsuo na nsuo tene nsuo na tene tunu se baby asai obi di ohene bi di ni krom asase ama galamsey fo na se mo asai nsuo na wo hene a wumfa wasase ma galamsey fo no nsuo ni sai a ebeka won so etinu mu ahemfo na mu nka ho no mu na wasa mu gina mu na wasa mu gina wo ya ahemfo na se wo nka ho mfa wasase ma galamsey fo nto asase bia ma galamsey fo ana yentu galamsey wo krom na still a wunsu asai a wo na wasa wo gina ne etokwa amrante no ensem amrante na ni abreka so the amrante na ni abre yesa mo ba kuatia galamsey mo ba bu abaya ma ya kuatia galamsey no wo sa ohenu na wasa wo bua tele mesramo my Ghana ni yiemu na ye nyina ye pe ni yiemu na ye nyina ye pe medam ase